airi amonengin nada tolo sitai kotomo district alo serere neseralo sikinet akapakin aboliak kanu ajaikin abolia shono e pontoko ingaren raingeni na ronana sodit kadongulu I hosting the kickboxing and ido boboda raingen I take yaret na season na lo ukaralo ana pitanwejia lo rai I sinyi koikin itungale jaskeda atalenta na ka kickboxing alosti akonye ido bobo I sinyi koikin ngunda le jasi kwap abnere alomon keda Atalanta ida telekarta kere ikuta itama ebine kickboxing o level ebe kai meda taritunga keda asonsene ni pu kura anyu chirojo church wonebe epote itesoda again meda aradum na kirona pol itosoma ite sport loka kickboxing mama kila pana kale mama kila pana kale tena yamada ananya keju my brother aboliak lua lomurito kotoma o districtan luko serere Soroti Keda laki kese apoto itolo sitoto Teso kwape ari nesida itolo sete atumunak aboliation egitigita kwape ipone loda imorki kitere case Soroti Kickboxing Club kesida apoto itelekasi otoma iriamun kangin akaulona atukun appointan atomonauni otupakini serere Keda appointan atomon obuni kalaki Keda appointan akanyape ari amunente kwapenat kangun kesida eponio anyinebe yata kineta losita konye kotoma o districtan egitigita koteso Teso kwape region nesida itolo mood aboliana jok kotoma kwap kere kotoma inapeta no ainang Keda ipet Gabriel Esikukanuka TV East ko district alo ko serere